câu lâm công cái chỉ tuam đi ngã câu lâm tê chỉ đàn lệ sun nung pha chỉ vậy ama sai na hun man pha hun pia nô tê maya ding thei dinga ibang hun hoyon hon bol sak ibiak pa pathian tunga ki pa thu ka ge na to bana hitan kong tun te theina dingo panana la zomin kwan USA we love zomi bana we love zomi te bana zomi Association of Malaysia te no te tunga ki pak pet mai na athak takina lungdam thu kong tun wa hi den igen tak sau tuam te khong kang kanangai hiak changina kamagen siate khatina a ground pe ni the inga ya hi chi kha ongen khaina ka theya tua kolgamam te hina ai kile mun tuam am te bang ina lamkalam na nongbang chet do ma chi pe na ki the ki ya hun tamzwa lamkalamam ten kolgam lama vai tuam am te bang ka the khel hunu tam piom di no zong kolam nonget changwa nong the khel hunu tam piom di to bang kalaka tuni taklama ko PTC General Headquarter 10 kong tup ta ko hi le he ikithe siam lo na pen bang chile banga o aground na to bang eve ikichi thei to ak dio diwam chi pen to pen lungul na to presentation tomjik ong nei ding ang kisa ka hiya hi pen PTC office a hiya tuna abana ke a jong ong mek sak zelete hun paisa ithi akula to ding ina lam ka zawa thil tuam om te thu tuam om te nong thei siam jong na nguna hun paisa en ki le hi pen lamka 1970 kuma lamka khwa a hiya 1910 sangkha jakwale somina Manipur Simgam Southern Manipura Watkin Roberts ina tangthupa hongpuak luta tuaki patina Thadoku ki Pioneer Mission chibang tuaki patina North East India General Mission chi hongpuak ina tuatia Zosuan tuam hi Southern Manipur teng Manipur Simgam teng kha tangthupa hongpuak ina tuate tungto na ki khopna te bang ong sai pina to dani na ong pana hilezong hunong pai to zelina hi laka able adia ka ezo swan table ki nen chi bang siam hi ven mo to ape ka jong ki pan hinta pau ana tuam zek ai kele opoi ana tuam zek te kha ana ki hang khezek to dani na ongom to ina sangkha jakwa som thum tul kha jakwa som thum bangina hi North East India General Mission chi pen bang akipatina Watkin Roberts maina Indo Burma General Mission chi hiam khatina ENEIG ma ki pata pot hia ina to adani nongoma to hit to kum maina lamka khwa sangkha jakwa som tumina akisata to NEIGM delama igen zong to sunga opoi tuam te hichina olol na ki hang khede de wina nidanga Evangelical Convention Church ki chitwa EBC Evangelical Baptist Convention chi te khong le pol tuam hichina ongki khennen to in to adani na ongoma kumtul khajakwa som lia ki patul khajakwa som guglenga ki kalina Zosuan te laka Southern Manipur Simgama Zosuan te laka hal thang na hi khele khopok thang na khat ongtunga to dungzuina tua pol tuam CSO Civil Society Organization tuam kinete gente na Paite Tribe Council lichi bang ahi kele Young Paite Association siam sin po lichi tele tua tribe tuam te organization tuam te hi hunina ahong piang hia a tua hun lai ma bangina tua hun lai na hichidan thu bang ana oma Southern Manipura tua hun lai na atang pia pau khat pau ki thei tua khak atamzo ki hi ven to atelaka hom piomin e bang ki chi sabding paite ki chidimo chin ki chiding china votong la kule paite ki chidinga chi ka thei khelai kele vote khatina zowa to ki pata okay paite china tampi paite ki china government India government injong paite tribe china recognition ong pia huwa ki patina dena ka gen sama banga ebel ki khennen ki siam hi ven mo apaite ki pat azong abele phungki bang zen pi opoya tuam je hanga ani enzo na ki hen ani enzo cha tribe tuam tampi ina aki hen nen laya tua pen tul kha jakwa som lia pa tul kha jakwa som guglenga ki kala hile to khitina
ki gom khop hoi hiveo china tua tul kha zakwa som gu kim lak bangina Chin Liberation Army chi siatun khopum te malang nai na nakipana tua khit chiang ina ZNC chi bang zetaro chi te bang nakiphuana tua loina tul kha zakwa som gya leli bangina more resolution chi bang Paite tribe sunga ana oma tua pen den cha a details oina kong ending ha tuna bana tua dana ki omlaina iki hennen sanga iki go male sunga ki ha judia hi chi na to tribe to am government ina recognition ong piak te hiteng khai khomina zomi nam ina anakidinga to India lama zomi nam ichi chiang ina nam pen kha zomi ichi chiang ina nation danina ko kong ki chi tom de ko ka enwa tribe te pen anambing te pen kha akhwam danina ka ki koiwa hi pen kol gama zomi et dan to India gama et dan pen hong ki bang lo deu ahia to dana ki pai kom komina hi nambing tuam te na organization tuam te ne hi veun to te bang pansanina kolama democracy hi na election hong bang om the zel hi ven to election huntia state vai home na in pia palai sol dikitu na huntia hi nambinga pol tuam om te nambing ki pol khom na tuam te na gup tuam bangong ne yu tua kya hilowa izomi mina iki khai khom na tan pha jong gup tuam mongom zel tua chiang ina tua hi izomi nation izomi nam pen tua sunga boina lian piongoma abanong me ki kele tu bang ina tu din muna hichidan ina again theya unaw kom te bang atung ina Paite zomi sunga ong lu tua hi le zong tu meite gala ki patina amau pin ana ki hang khideu azia atam zo tham meite la ka tenga i changuna to kha amau zomi la ka omno lo danina aki genwa tua te kya hi loina dena ka gen hi vai hom na state vai hom na in pia palai ki sol huna gup tuam ni honga om changuna tribe tuam hi nambing tuam organization te kha gup tuamang nei changuna am agup lo lam usongom zel hiven mole agup lo lamwa ana om khate to kisiat kibal naomina tribe organization tampi te bang tua CNE ki so atampio me tave tua te laka hipen overall person bang hitale tua te laka yet ki changina tua azomi gum no lo hilezong zomi ka hi cha amakai ma sateun sa sin salung ana nek piu hilezong tua election le tuam vai tuam tia azomi lam sanga kipol khopna dang adia ko la ku kilambang ana gumzo tengkhong ilakhya le tuina paite bang manipur din mun ia tale azomi laka 70 to 80% 85 bang zonga hi zo tadiam aziak adang te hi en tribe khata ong kisiat ki balnangom chianga atom zo lambang ena nakitang kha to atom zo lami chi che gen tina use to bang ye tale use to mun use to zo miom mo to dana vai phite ki pol na khong jong to dan ma hi tho to dan nge dina ong pai na oma hile jong i the di bel hil i the nge dinga di hwai bel ko India lama te ong ki tuam gen taleng India khwale tui ka hi nau pen zomi ka hi hang hilo ke bang India khwale tui ka hi na pen paite ka hi jak paite tribe certificate kalak the jak ka India khwale tui hi na ni ka hi to banga vai phe hi na simte hi na zo hi na gang te adang te jong mo to bang ngen ma ai na kala zomi ki chivek ni chimok le hi adina igen azomi khwam pen azomi a tribe da na hong ding thelo ko lama kana ya chang azomi pen tribe hilo it's a nation hi chidana ko kana banga kana sandan wa hi chi kha tunina ong thei pi ding ina ko hong yen hi abana ki gom ding lungput hi to dena kong gen to zomi tulel din mun banga manipur kya bang yet chang ina apai te aki loi khom zomi gum ichi changa a zomi sunga kha 70-80% bang paite ki hidi ven tua paite pen kha azomi vai ki gom khom na kilungul gi ge hi manina paite literature society bangina paite lai pau sai pol te bangina kum sang kha jakwa tul khat jakwa som gya le ni le som gya le thumina
Paite sunga makai polpi te lamo polpi te siam sin na vai te tuam te kai khomina kumni wingweng discussion na hituna tul khaja kwa somgia le li march khaina morea zomi Christian Literature Society te to lai pau izat dan akibat kula hi china more resolution chi swayana kaiwa tutanina paite lai pau sai pol PLS ina tua pai pi lai hi next slide oh hello 2 minutes ฮีไลน์นี่ว่าเฮียมีโจกำเตะตรงไหนจ้ะตัวเฮียกงลาเปียนอันนั้นเลี้ยวเตะเปาเลไลเกลดันสุยนาเจียไปเตะ grammar and composition ตานส้มเลขาเลสอมเลนี่มณิปุระตานส้มเลขาเลสอมเลนี่เตะสินดิ้งไปเตะเปาchapter number 1กิเกลอะเฮียฮิเปียนหอยตะกินซิมเลี้ยวเตะไปเตะLiterature Society le Zomi Christian Literature Society ina more resolution aswaya kai pansan laya hi paite Literature Society in sang itul khajakwa som gel lelia swaya kai tuni tan pha len kip to laya hi chi kha kilang dinga hi tunai zekina abano khatviong click nonin la tunai zekina paite Literature Society malak naina zoswan manipura zoswan om ting te Literature Society mizo tha do zo simte vai phechi tia kai home vekina tribal literature festival conclave anasaya tuapian India kumpi theipi na to anasaya hi pian alimla ka hi abana kigom ding lungput pen lai pau kya hilo pol tuam to siam sin pol pi chi bang paite student organization a hiya to ten jong nein YPA hina tuamin kinei to te laka to PTC paite tribe council bang ina ki pai pi hidana hiya khabiong click thakole hi pen paite tribe council ki ugna dan constitution a hiya huwa hiya alaita ki gel PTC thil tup te en leuti akhat na paite tribe council ina tubel zomi te gam khat kumpi khat wa ya gom khom chi hiya aguk na zomi nam sunga pau to nam legam khan to na le bit na dinga pan khom chia hiya PTC in atup pen zomi ma hi hilezong government ina India government ina India khwale tu hi na pen paite hi na tung to na ong piak a hi mana paite taka zo zomi ak yo ma hi chi kha nagen di na thei diu na kahon nge na to lo ina hiaong hom piang ho di ka hiu chi kha ka gen tunguna ka gen khop tungun thu toi khat nei di ong chiwa to pen zomi nam hat nang a hi na ka le PTC General Headquarter te kalswana pangding ka hiu chi kha hom pi makai te la kana genun china ka makai te nong gi ong thu khawa hi abana azona ding ina imailam huna zomi te lai siang thosin sangna kibul phu na tung to na zomi nam bol khiak lungul hoi kisa abana to ading ina ina to pangkhom kalswam khoma sem khomina abana zomi nam pi policy ne na to simlei vai ha ka kongel simlei vai to meng mal loading ka chia election vai te to meng mal loading emi mal vai te khata om chianga inam pi vai pen en manghil mok to da na om lodi nam pi vai pen nam pi vai hi de di to pen I guiding principle hidden le chi kha PTC lungula hi abana to ading ina to hiya conference wa be chiang ina hunbine ya vai tom zomi minina ki sai khomina CSO NGO media is of power bang chi di chi te ki kum khomina to te banga periodically na conference bangom thei zele chi bang jong ka thusun khatwa hiya to bana gamdan te to kitwa ka sumsin na vai te USA ten he hilama te ong lam la ding Burma te Kolgama te na India te lam la ding kilam la to avek di to hile lai siang thole gamdan ina phal te to kitwa ka nek zon nalam kil to ading bana kangai poimo ma khatu khopi le sumsin namun piom sa te po ading khopi thak sia sumsin namun pi thak te bol khiak poimo ki sama ma hi to te ong tun khom ding na iten khom pi mi nam dang te adinga to pa wal zol na luan lut na zomi te hi pen itup ding wa hi chi kha ka de wa hi thukit na ding ina anexa hi pen lam ka khopi a hiya ka thukit na ding ina khopi khotang na teng ki non lo atamzo khopi khonga teng ki ta gam tuam to ma teng ki ta hoja kina khota lungsim punon lo ina zomi ten khopi lungsim ai kile khopi bol na di lungsim khopi bol na lungsim